Sawubona Khunjuliwe, ngelivi lengike ngalifunza encwadzini yethu Ihlabelelo 34 verse 19 lokhuluma ngekuthi lolungile ugajwa tinhlupheko letinyenti kepha uNkulunkulu umkhulula kuto tonke. Bese kuba khona nasencwadzini yesembulo lelithi ungesabi lokho lotawuhlupheka ngako. Kusho ukuthi lokuhlupheka ungesabi ngako ngoba sekwabhalansiswa. Njalo makuchamuka inhlupheko ubokwati ukuthi ukhona umgodi lese ulungisiwe wekubalekela. Njalo makuchamuka inhlupheko yati wena sale ugadza inkululeko ukuthi uNkulunkulu engabe ulungise bani, ulungise ini letangikhulula ngalesikhathi. Nasi singwa selusuku sakavuka udle. Ngicela sisithole encwadzini yesembulo sahluko 6. Sitawufunza khona kusuka kuverse 9. Lathi liwundlu nalicatulula luphawu lwesihlanu ngabona lathi ngaphansi kwalo kunemiphefumulo yalabo labe babulawele livi laNkulunkulu nebufakazi lababe nabo. Bamemeta kakhulu ngelivi lelikhulu bathi, Nkosi Somandla, longcwele nalo liqiniso kuyawudzimate kube ngonini ungehlulela uphinzisele ingadi yethu kulabo labahleti emhlabeni. Ngalamanye amagama bantfu labafanana nabo Jakobe mangikhumbula mawufunza ngaye kusahluko 12 incwadzi yemisebenti yabapostoli lababulawa ngebufakazi babo. Empeleni ngathi cishe bonke abapostoli lababulawa bahlushwa ngebufakazi ngaJesu. Beba semkhathini wanaba bantu labathi kuyawuze kube ngonini ungehlulela uphinzisele ingadi yethu kulabo labahleti emhlabeni. Ngicela uvimbe impendulo. Ngamunye wabo wase unikwa ingubo lemhlophe akabongwe uNkulunkulu. Noma kungaphendulwanga ngekuthi baphinziselwe labe bakhala ngabo, kepha kukhona labanikwa kona kubanika induthuto. Noma uNkulunkulu kungathi akaphenduli ngendlela yekucela kwakho, kepha kukhona la kunika kona. Indvo letakuniketa induthuto kulesikhathi liyachubeka ke lithi batshelwa ukuthi asebaphumule kancane kuze kuphelele linani lalaba betinceku kanye nabo nebazalwane babo laba besetawubulawa njengabo. Ngiyayithanza na impendulo lethi ake baphumule kancane. Ngalamanye amagama ake beme kancane. Kukhona lokusalungiswa, kukhona lokusapheleliswa. Kusho ukuthi lento ngeke yendeke nyalo, kufuna ite seyipackage. Lokuphinzisela kufuneka kufike sekuhlangene konke sekundzawonye. Ake sewucabange na indzaba. Mangabe ngiphekile sewuyefika wena ulambile. Kanzi liphalishi noma irice sekuvuthiwe kepha inyama isengakavuthwa. Ungathini mangingakuphakela leliphalishi lothwa noma le rice yothwa? Yebo, ungaba nako ukumangala. Kumbe mangabe kunjani, kumbe uze ukwati ukuthi hawu umshibo ke. Lokho kusho ukuthi uma ngabe ngingakuphakeli leliphalishi noma le rice, hayi ukuthi angifuni, ngilokuthi kumele irice ihambe nemshibo, ikakhulu umshibo wenyama. Kanjalo nala uthi uNkulunkulu kunetinto ngiyayiva imithandazo yakho, kepha kunetinto lekumele tiyipackage. Ake ume kancane, ungajaki mntwana sekhaya kwangathi malo ngcwele angakusita kunasi isikhashana nasi. Ake ume kancane, kuyalungiswa.
liphalishi lona selivuthiwe. Kukhona leze kulungile, kepha kusalungiswa umshibo wakhona. Amen.